Ministarstvo odbrane poziva nadležne državne organe da u skladu sa zakonom utvrde odgovornost za objavljivanje i širenje dezinformacija. Ministarstvo odbrane saopštilo večeras da je napis koji je objavljen na jednom sajtu pod naslovom "Vojska Srbije se gomila na granici sa Crnom Gorom" apsolutno lažna vest koja je politički motivisana sa lošom namerom da u vrijeme izborne tišine izazove uznemirenost javnosti i pokuša da naruši ugled Vojske Srbije. Vojska Srbije obavlja svoje redovne zadatke, čuva mir i bezbednost svih građana Srbije i nisu postojali nikakvi pokreti jedinica Vojske Srbije ka granici sa Crnom Gorom u kojima piše navedeni sajt. Sve što je napisano u lažnoj vesti jeste gola laž i izmišljotina, ističe se u saopštenju ministarstva. Ministarstvo odbrane poziva nadležne državne organe da u skladu sa zakonom utvrde odgovornost za objavljivanje i širenje ove lažne vesti.